ассалому алейкум бародаро, шумо дар канали дарси криптовалюта қарор доред. Бародарои азиз, ҳар ҳафта рӯзои якшанбе мо $100 дар криптовалюта мезгаронем. Ҳар ҳафта рӯзои якшанбе мехарем барато, курса нигоҳ мекунем, ҳеҷ чира истифода намебарем. Просто ҳар ҳафта $100 да ёдтон мекунед криптовалюта сара кор гиранд, мисол харид кунанд, чихи правилно харанд, дигаша бародаро. Ма ҳар ҳафта намо дар течени 3 ҳафта бародаро $300 партем, $40 фоида дегем бародаро. Барои оз бо мехарем, тем более оз ҳама аксиё ғалти деса, ҳама чи арзон шеса бародаро, мо $40 фоида дидем бародаро. оз мефаҳмонтон чӣ хел бо мехарем бародаро, чӣ хел истифода мебарем. Ранги ҳамеша бародаро мехарем, короче $15 да BNB, дальше $15 дига да бародаро Ethereum, $15 дига да бародаро биткоин оз мехарем. бародаро 15 дига да биткоин. ранги ҳамеша бародаро $10 дига да лайткоин мехарем. лайткоино чётка як рӯза дадид чи бисёр хариданаш бародаро, ҳама чи савза ништяка бародаро. опа медроем, мехарем $10 да бародаро, $10 да. ин мо ҳамагӣ 4 ҳафта $10 харидем, қариб 20% профита бародаро, 20% фоида дидем. анака бародаро ранги ҳамеша ягон гап кор шава, мисол $10 да бояд ягон сумони, агар ягон криптовалюта пас кишид бародаро, бихарем бо сумон браса, сум дошта бошем ки ягон чи арзон шава, сразу ами сум бародаро мегирем, истифода мебарем. мо дар инҷа уже суми ништяк ҷамъ кардем бародаро. $10 $75 бародаро рафтак, $75 мон шушт. анака нигоҳ мекунем бародаро. опана кадомаш оз минус да бародаро, ягон чиз мон оз минус нест, ҳамаш фоида. якта буда хоби токен. бароям чикор мекунем, хоби як проблема вазминка бади ад рӯза да бародаро, бароям камтар токенаш ғалти $5 мепардем, $5 да мехарем бародаро. ҳама ништяк. баъд бародаро як каси дига аст, ози ягон токени ништяк добавить нем. чорта токен дига $20 дорем ози мо. $20 да бародаро чира бихарем ки чи соза экспертиз биткоин дай. так бародаро, мо аз рости гап уже осман и токени навай, баъд 1 инч
1 инча дошта бошем. Агар 1 инча надорем, меша 1 инча гирем. ина бародаро 1 инч мегирем. да $10 дига монда бародаро. $10 да хеси гап $10 дига хаби агон тутини на ништай бурмади мегирем бародаро. Че таким ништяк. Халка давида намек мара заблокировать кардем, яни Хронос мешава гирем. Хронос UFC UFC ҳамаи чикеса $5 дига да бародаро. $5 дига да $5 дига да дот ҳастай полигон авакс полигон полигон нест бародаро. палкадата полигона мегирем бародаро. Полигон матик полигон қимат шидага хай риск мекунем. ина бародаро мо уже харидем. ина $400 пафтем. $440 $40 фоида дагем. Ҳама дешане ки мо плюс дадем бародаро. баъд як гапи дига оз медром ку агар бишава даромада сейф пал надром меса бародаро. чата отпечатка кор накеса. ох корка опа ма бисер сумо зис парфтагим да иҷа боли надежни кашилокай бародаро. опа на ку $5036. ма атома бародаро $11 қариб харида будам як вақтое. барамози ҳамаи чи бародаро сир харидем. неки все равно кашилок ки мо қачи мо $100 пур мекунем бародаро. кашилок ҳама вақт сум дора бародаро. барои ҳамун ҷа медарам бародаро. ин иҷа да ҳаста закрити чат сидои инвестор бародаро. мо да ҳамин закрити чат ҳар моҳи $200 метам бародаро. дарс мегирам. так что обсуждат мекунем рынок да чӣ гапҳоя бародаро. хама токенорашонту наметма неҷна мепартоем чиро харидан дар кора чиро фурӯхтан дар кора. ина бародаро ягон совет мегирем. так что бародаро гуфти ҳамун саводама шуморо оз бесум додесам. так что подписаться кунем лайк мунем бародаро. телеграм да подписаться кунем. иншолло одам камтар бисёр кишид баъд уже телеграм бародаро мепартем ҳамаи видеоро.